andike sengedlulile kuko sengivele makabonge Jesu. Excuse me. So ke bengikhuluma indzaba lengithinta kakhulu emphefumulweni wami. Kwekuthi tinqeke uNkulunkulu tinemsebenzi lomkhulu lethi ubeke taniketwa nguNkulunkulu. Kodwa lathi nyathela khona, lathi hamba khona, lathi enda khona lomsebenzi atiyi ngekwato kodwa tiya ngoba tiya by divine appointment. Jethro ke siyambona lapha weluleka umkhwenyane wakhe abuka lokho umkhwenyane wakami ngathi utasuka shesha afashiye inkothakati yama shiye batukulu bami amncane lemithwalo lekayithola ko ingethu. Uthi ke lento lo yendako ayisikahle. Usho njalo nakaqala nje Jethro. That was his approach. The thing that you do is not good. Usho kuthini lo? Akusho ukuthi Moses was unfit. Abe lo msebenzi bongetulu kwakhe noma Moses lo msebenzi beyangakafanelwa ngiwo anganoma mbe kahle lo msebenzi wekukhathatha inkinga neqabano kwabantu. Kwesibili akusho ukuthi Moses akufanele ukuthi angabi nandzaba neqabano kwabantu. Kwesithathu akusho ukuthi lo msebenzi awenta ko Moses mncane kakhulu. Moses mkhulu yena akafanele entele imisebenzanyana lemincane kanjena. Kwesine akusho ukuthi Moses akukafanele ukuthi alalele indzaba tebantu nabangabe batiletha kuye. Kodwa nalapha inkinga lekhona kubonakala ukuthi lo msebenzi la kawenta ko Moses sengumsebenzi lengingathi mkhulu kakhulu kunalokho lokubhekekile ukuthi Moses aqhubeke akwente. Umsebenzi lomkhulu kakhulu. So uthi ke babedala uyathi le ndalo sebenza ngayo Moses usebenzise amandla akho ngendlela lede emhlabani kahle. Kwesibili lokho lokwentako yemkhwenyana kudileya ijustice kulabanye abantu. Badinga ukuthi indoda yabo tisheshe tiqathululeke esethithatha isikhathi ukuthi tiqathululeke mkhwenyane wakami. Ngalamanye amagama usebenzisa nayi-approach letawuvela ku-Acts chapter 6 verse 2 to 4. Leyasetshenziswa abapostoli ukuthi akukafanele ukuthi thina sibele siyabuya sitohlala ematafuleni naye ukuthi abantu bahlanjani kwabiwa njani. Kufanele siqhubeke nelifa laNkulunkulu. Khethani phakathi kwenu bantu lesitabaniketa emandla nemagunya ukuthi banake leti ndaba tematafula. So ke a power of delegation kwaba imisebenzi uyabelela abanye abantu. Sitakubona ukuthi kwaba umsebenzi kusho kuthini. Uthi ke lo babedala, this thing is too much for you. You are not able to perform it by yourself. Kungetulu kwakho angeke ukhona ukukwenta wena wedwa letinto leto. Lokho ke sikhanda ukuthi Moses usingathi uthola icredit, uthola into lenhle. Yokuthi Moses sibona angumuntu lofundisekayo. He was a teachable leader. Moses bengumholi lofundisekako. Njengoba sibona uyisedala lapha akhuluma Moses uyamlalela uyisedala ukuthi nanga bedala uletha seluleko asengimlalela. Kodwa Moses futhi siyambona ukuthi bengasiyo umuntu lebeka khothamela nanoma yini masifunda lapha ku-Exodus chapter 17 verse 3 ukuthi beba khona nabantu akazange alalele khona nakwebantu. So kufanele ukuthi njengemholi ulalele wehlukanise ukuthi labantu lokho bakhuluma on what perspective. Lokho what perspective. So siyambona Moses lapha ukuthi unika uNkulunkulu indzawo lemfanele. Wathi uNkulunkulu ufanele ukuthi alalelwe bantu labakhuluma baphakamisa badumisa imisebenzi yaNkulunkulu asibalalele. Kodwa abantu abakhuluma bagqilatha bakhonona bendela phansi umsebenzi waNkulunkulu akusibo abantu bethi sibalelele lapho kodwa ukuthi sambe siyobika kuNkulunkulu. So ke Moses wakulalela kweluleka lokwakune uNkulunkulu kuvela kuyisetana. Now sesiyabona ukuthi bantu lababitwa uNkulunkulu njengathi sibafundisi sithi ingcebo
siba sengodini yokuthethwesa yonke imisebenzi kwekuthi bantu labalambile ngitabondla kanjani, bantu labawena etindlu ngitakwenta kanjani, bantu labagulayo ngitakwenta kanjani, bantu abanemaqala no. Kunema-department efanele ukuthi abe khona ebandleni, ngathini ama-committee, kunama-organizations, kunama-institutions. Kwakho chanela le ndzaba le ifanele ikhulunywe ngababa emthetho, le ndzaba le ifanele ikhulunywe besonto, le ndzaba le ifanele ikhulunywe. Chanela letinto wena njengenceku yaNkulunkulu. Ungabe sekuba umthwalo wethu kwakho bantu abesolo basolana nawe, umfundisi lona mina kakenti kimi kuthi umfundisi mina njani. Cha, kwethu silapha abantu abatochanela tindvo kwekuthi akusini lelifuna niqede tindzaba ninqume laphana eninqume kungevani ngoba labanye abantu baperpetrate ukuthi kube khona kunyathelana, kube khona bantelana phansi. Kodwa ngimi njengenhloko lebekiwe la kule parish yaseMhlosheni lefanele ukuthi ngibuke letindzaba talabantu ngihlatiye ngendlela yakhona. Uma ngabe sengibona ukuthi hey lena sengethula kwami sengiyisa ku-Archdeacon Nomkhosi Zulu leka ngiphethe kulomnyaka wa 2025 ngimikisa kuye naNomkhosi Zulu nakabona ukuthi kungethula kwakhe so kumikisa kumbishop ngoba sisethe edini ukumikisa kumbishop nayindzaba nembishop uhlala phansi uyabukisana nelibandla lechapter anje ukuthi uma seyifika kuye seyifika kungqi zotawujuma liyathatha ibandla liyameluleka nanaye uyelulekeka. So uyabuya kuya naye sokumikisa uNkulunkulu uyawuthi uNkulunkulu ngenta njani nangisengalulekiwe. So uyabuya nesithuba ukuthi nyalo tinto tibhekele uma bekunjani naye uyamikisa kuArchbishop. Hayi ukuthi uthomane naye ajube nje tinto ngendlela afuna noma labona ngayo. La eshasha ngiyathanda ukuthi tindvo tinema-stages kusuka la kude la kusuka la waqala funa ukujuba tinto ngendlela engasiyo kusuka umsindo kusuka thuthuva kusuka lokho nalokho bese kuyabonakala ukuthi umfundisi akakenti kahle. Sakuyasola umfundisi zungu kalethi into ngabe uthi thatha wathi channel la kufaneleke khona. So ke lapha sikubona ukuthi ngilenye into lebuya isibulale kufuna kuba master of all but jack of all trades but master of none. Sibona Jethro babedala lapha weluleka umkhwenyana wakhe uthi kwakho thandaza nxusa ufundise. Umholi fanele umthandazo kube kudla kwakhe as a leader of the parish, of the region, of the diocese, of the province, of the Anglican Communion. Your work is to pray and teach and delegate lolokunye. Kuyamangalisa umbona umuntu omdala so busy ngemankomishi, so busy netinkuni, so busy ngani awukhwesha lapho utolimala kuthi wagodwa nje nginyathela nyawo ngunqestele ngesi ufunani vele la yini kwente njani ngoba phela umsebenzi so umnikela uthi angisebenze so ubuya ukubangisana nami lapha so wetha uyenyuka ungu-Archdeacon vele ngitasiyeka nesithini clips ethi kwenhloko. Hayi ngabazalwane but suka asawufunde ukuthi once you delegate you will now become an overseer. You oversight. Yeah. Uthi ke stand before God for the people. Usho babetala uthi stand before God for the people. Lokhu ke kwakukweqala lokumqokwa. But if you delegate mangabe waba umsebenzi wabela abantu umsebenzi wena hamba ke uyokuma ngakuNkulunkulu ubese uba semthandazweni. Uma ngabe umsebenzi sowunike abantu mani ngakuNkulunkulu ube semthandazweni ungabaniki umsebenzi ube siyahlala. Moses befanele abathandazele abantu baNkulunkulu. Moses bekufanele ukuthi kulethwe kuye lokulukhuni yena akumikise kuNkulunkulu into leti lukhuni angathi ngoba sethi lethela kuye letinto letimatima abese uyatibonela naye uyandlulisa umikisa kuNkulunkulu lapho sisombululo sikhona khona. So ke siyabona ukuthi umthandazo kuMoses kwakuyingcenye yayiswelekile imqoko ukuthi Moses akatholakale asemthandazweni ngaso sonke isikhathi athandazela abantu i-leadership lengiyo buholi lokungibo ebandleni ukuthi umuntu lo ngumholi akatholakale emthandazweni
ungaswelakala emthandazo ngoba dineng leti ngqinamba lo hlangana nazo dineng letinvo letimatima lesihlangabetana nazo uthi fundisa ke bantu wena sothandazile ungaqali usuku uyafundisa imiso nemiyalo yaNkulunkulu banengi bantu ugijima nemithetho bylaws of the church ugijima regulations, constitutions and canons of the church ugijima leto tinto leta athi sinto teqala kuyaqala ngumthandazo deeper in prayer uma utogijima nama-canons athi regulations athi yebasho njalo but lento leyo ide impilo uthi umpostoli Paul the letter kills but the word or the spirit gives life lokho ukuthi funa kunika impilo qala before ulethe imithetho uyitshela njani umuntu lode moya lode ngoba phela nalomuntu ede moya waNkulunkulu ufana nemuntu lofile ukhuluma njani netidumbu bantu bagijima nemithetho umthetho uthi utawusitha abantu lomthetho wakho instead ukuthi lo mthetho usithe ubhidlitha yonke lento lefanele ngabe iyakhiwe so umthetho weqala nawo uyakwehlula lo mthetho awukhona ukuphila lo mthetho uinterpreta ngendlela ebhekelekeleni ungumfundisi sungu hayi man hayi asesikazifunde ukuthi asesiqale laqala khona pray for the people stand for the people number 2 teach them the statutes and the word of God uze kuthi buholi baMoses kube effective sekathandazile kwakubita ukuthi over and above kulaba holi labakhethile Moses abafundise you don't delegate people and leave them alone siyabona ke lobutsotsi lobebendeke wathi umuntu ubafundisa lo lofunwa nguye achiye lama policies kuthina tinzawo la khona ukanda ukuthi ipolice ayinakwa umuntu uma lebantu bahola iboard bahola icommittee kodwa kude imithetho labanikwe yona nale mithetho kude lokho wabatolikela ukuthi le ivamisa kusebenza esikhathini lesinye ingayini bonaka nako kude uyathi uswala ukuthi wena kunabantu labakululekako kodwa njanja labantu batrayinekile yini labanye bakhuluma kanje abayathi wona lemithetho bahleli la ihlalweni abawathi wona lo mthetho hayi man uthi teach the people bafundise kumqokwa kwethi live la uNkulunkulu lifundiswe hayi nje kuphela kulaba labethe kulalela tinqabano kodwa nalaba labaqabene abafundiswe before kutolethwe ama judgment abafundiswe before banqunywe abantu before bakoshwe abantu before kwenteke anything abafundiswe excuse me uyabona uma ngabe abantu bafundisiwe bamathi uNkulunkulu bona ngekwabo kuba kunqane lokuqabana bayashesha ukuthi sisombulula tinkinga tabo uma abantu bafundisiwe umuntu lofundzile uyashesha ukuthi ayekele tintuli abuke the matter labantu ufuna bafundiswe bamathi uNkulunkulu bona ngekwabo and uma basebafundisiwe bamathi uNkulunkulu bona ngekwabo letinye tentinto tabo bathatha ihlathi abasase babili noma senglawo maphathi bahlathi labanye abana ukhubeka ukuthi uyathi sikambona Moses thina sesibonela ama delegate aMoses hayi mana sijabuli kahle labantu nabathu umthetho waNkulunkulu abana ufuna wena ngoba into lefuneka umfundisi izungu kufuneka live la uNkulunkulu timiso taNkulunkulu imithetho yaNkulunkulu lapha ke siyabona ukuthi kunemlanjwana lothide noma kunendledlana lethide or an analogy lethide ebuholini baMoses kanye nebuholini babantu labange bafundisi noma belusi labakhona labelusi umhlambi waNkulunkulu la khona singacishe sisho ukuthi lapha siyakubona lo lapha siyakubona lo siyakubona into lenjalo
Kodwa noma kunjalo lobu holi baMoses nalobu holi bebafundisi bungeke bafana ngqamashi ngoba Moses beka hola sive aphinde abe lijaji aphinde abe ngokonke lokho but thina ukhanda ukuthi akhona emajaji bakhona lapha ikhona inkosi ukhona bani so kwethu kwahlukile angeke kuze ufithe by every bit of it kodwa ma aspect lathite akhona la ngenelelabo ukuthi njengemholi nako lokubhekekile uyabona ke uNkulunkulu beka qondwa ukuthi nguye umholi walesive saka Israel number 1 number 2 bephinde futhi uqondwa ukuthi lo mholi angeke aze awente lo msebenzi ayedwa uNkulunkulu angumholi bekafuna ukubambisana naMoses angumholi bekafuna ukubambisana nalabathite kuze kuthi lo msebenzi uqhubeke kahle uyabona ke umholi unemsebenzi lokhethekile une responsibility ekhethekile yani yekuthandaza nekufundisa kuthandaza nekufundisa kuthandaza nekufundisa umholi kufanele ukuthi akhethe aqeqeshe anikete amagunya ulaba labanye abantu abatawusitana naye kulomsebenzi uyakhetha uyaqeqesha unikete amagunya ulaba labanye labatobambisana naye kulomsebenzi kuzethi lo msebenzi kube impumelelo kwegcina lapho kungathi nebantu banemsebenzi efuna bawente according to Deuteronomy chapter 1 verse 13 kunemsebenzi lobheke ukuthi kenyalo wendiwe bantu ezikwentiwa umsebenzi kaNkulunkulu nebantu kukhona inzima lokufuna bayidlale chapter 1 verse 13 uthi khethani emadoda lahlakaniphile nalane qonza nalati wako kuleso nakuleso sive ngitawube sengiyawabeka ukuthi anengamele bantu kufanele bakhethe bantu labanema qualities lathite lapha ke siyabona ukuthi umelusi ngala kulete nkolo yebuKristu lasikhona khona thina kukhona into lesingathi comparisha kulobuholi baMoses nalobu bethu ukuthi lo mholi ukhethwa phakathi kwesive naMoses wakhethwa phakathi kwesive sakabo thina njengamaKristu simkhetha khona labandleni lona lotozihola asihambise asifundise ngekwethi imiso kaNkulunkulu uyabona ke lokungona akusiko nje ukufundisa kuphela kodwa kuphinde umholi anqusele bantu baNkulunkulu abamele bantu baNkulunkulu siyabona ke Jethro lapha uniketa seluleko kuMoses ukuthi akadelegate akabe lo msebenzi awabele bantu labatawuqatulula lokuqabana nekungevani kwebantu lapha kulobuholo uthi khetha bantu labafanele bantu labesaba uNkulunkulu bantu beliqiniso awukhethi bochomi bakho awukhethi bantu labakupha igrosa awukhethi bantu labakushayela ihlombe kodwa ukhetha bantu labafanele bantu labesaba uNkulunkulu bantu labaneliqiniso uyabona ke uma ngabe buholi bemuntu butoqhakaza bube ngikosibili kufanele ukuthi kwenteke lokulesengikubalile kodwa na ke uma ngabe buholi bemuntu butohamba bufeyile kube nemisindo ama dispute and so on and so forth kusho ukuthi kukhona buthakathaka lobukhona ekukhetheni kwakhe ukuthi ukhethe abantu labanjani kule parish ukhethe abantu labanjani kule branch ukhethe abantu labanjani kuleli committee and lokho kusho something ku reflect something ngami uma ngabe labantu batokwenda into leti kanjalo wena ngabe niyatana naNkulunkulu kahle kahle kulomsindo longaka kule parish yakho so kunehlobo lebantu ofuna likhethwe hayi ngoba uthanda hayi ngoba kodwa labantu ngoba banema qualities lathide uthi khetha abantu belikhono bantu labaleli khono uma ngabe umsebenzi utophumelela kungenteka kuthiwa nalomuntu omthanzi kodwa unani kuleli khono number 2
khetha abantu labanebunkulunkulu ngalabanye amagama khetha abantu labesaba uNkulunkulu. Number 3, khetha abantu labanelivi laNkulunkulu. Lokho bantu beliqiniso hayi mamenemene, bantu bekwakhathi indzaba. Number 4, khetha abantu labahloniphekile, hayi bantu labekukhwabanisa. Sekukhona la kufaka engaphansanyana, sekukhona la sefuna kushikishikiswa ngakotandla, sekukhona la hawukela kwaloya. Labo bantu laba kusibo abantu lafanele babe leadership. Lo kusho ukuthi Moses kuze ukuthi umsebenzi wakhe awende ube nempumelelo ube nesasasa, kufanele ukuthi athuthukise labantu lasebakhethile, baphinde futhi kube neku-implementa letinto, ubabone ubathumisela funa bathuyiswa khona, usole la fanele usole khona, ukhuthathe la funa ukhuthathe khona. So umsebenzi wakho loyo as a leader. Uyabona ke akukho lokungetulu kwaloko ukuthi emhlabeni ube leliso lekubona naya imbali lesebhathile lesengaqhakazi yavule ukuthi itawuba yinhle, ube siyaqala uyayilungiselela ukhwesisa into leti ngayenda ingabi kahle, uyinikete that capacity. Kunebantu labakubona usaqhamuka, uBishop Mabuza the late, may his soul rest in peace, wangibona ngisafunda isikolo ukuthi lo mfana lo kunelupito empilweni yakhe, ngingakabona sengifa muva ukuthi wabona uBishop Mabuza. Wathi sekabonile uBishop Mabuza wangithatha wangithumela ecollege, nangibuye ecollege wangibeka ephansi komuntu lothite. Emveni kwaloko ngaya kuboluve, ngathi ngifika luva wathi umfana wami akavuthwa kahle manje, umlilo wemaphepha akabuye la phansi kwemfundisi Magongo the late, may his soul also rest in peace. Ngimloko lenyiko kungoba kunebantu labakubona kusebhathile, bakubona kunnamuhla lokho nami ngineqhala ngokumbonga uNkulunkulu ngempilo yababe the late Bishop Mabuza nempilo yababe Magongo, kwakuthi bande umsebenzi empilweni yami together with Archdeacon Makhubo. They have played a major role in my life. I am what I am because of the ministry they have provided to me. Now, so ke kumqoka lo ukuthi sibabone abantu sibele sibafaka ejokeni kahle kulamalanga nje. Ngiyambonga Archdeacon wami nomkhosi Zulu because tinento latendako empilweni yami kwekuthi ngisayibuka iministry nayabuka, uyabona oZungu lokhu asenge ngifaka ejokeni la ngibabathe ngiyanikini angifaka ejokeni namhlanje ngithi nangiwemuva ngithi siyabonga Archdeacon umsebenzi wakho. Amen. Uthi ke uApostle Paul ku2 Timothy chapter 2 verse 2 uthi letinto lentikhuluma lapha kuwe uDiva kanye nalabo fakazi labanengi, wena ke manje hamba uyawudlulisela kulabanye labathembekile labatawutifundisa letinto. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Andike kuthiwa konke lokumatima kubuyiswe kuMoses. Kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi Moses noma ngabe sawudelegatile, but lokudelegate kwakhe akumendi ukuthi abandone umsebenzi wakhe, kodwa kumenda abe ngu-oversight. Uma ngabe nginikwe lo msebenzi la Mhlosheni parish, Archdeacon is the oversight yalo parish yaseMhlosheni. Angamdingi nje ukuthi sengibona senguye sotokhomba sogijima lapha sohamba lapha sowendani cha uyi-oversight. Nangabe sekenta njalo Archdeacon usho ukuthi mina sengehlulekile, I'm no longer the rector of this parish, senguye sobona ukuthi akathothi bambela la uronke lento leyo. Akangitshele Archdeacon ukuthi sowehlulekile Zungu sengiyakubambisa la sengiyakulekelela la ngibone nami, hayi ukuthi Archdeacon sogijima lapha senguye wenta imvuselelo sowenta imithandazo la sowenta hlola abantu abagulako la. Hayi uyayibona lento leyo. So umuntu uma ngabe umnikete umsebenzi, you become an oversight. Uyabona awulapha soyehluleka buyisa la uboneke lokhu kuhambe kanje, lokhu akuhambe kanje, lokhu akuhambe kanje, uyamkhulisa naye lo muntu. Kuyaziya isikhathi ngikhutha umhlolo hayibo ungena ngaliphi ufunani wena, ngoba angathi noma ungena ngama-ventilator noma ungena ngama-fastela noma ungena nge-roofing ungena njani.
ngitshele ukuthi sewehlulekile Zungu nami into bese ngiyabona hayi khona man. So ke Moses noma ngabe uyadelegate but he become an oversight. Uyabuka ukuthi lo msebenzi wenta kahle buya la Zungu lo naloku ukubonile ngendlela yenhlonipho with dignity hayi ukuthi ongihlazisa la ukhuluma ubazombathi bafundisi labafundisi laba kude njani nabafundisi la yini Moses must give respect kulaba khethile wabanika lamandla wabanika ngoba lo msebenzi still ngewakhe kodwa na unikete laba akabahloniphe aphinda hloniphe nalo msebenzi. Moses ke lapha uyatshelwa nguyezedala results ukuthi atoba yini noma atoba njani. If you do this thing and God so commands you, uyabona kukhona into lokuthi bona la uthi uma ngabe wenda le into uNkulunkulu akube nguye lokuyala kube nguye lokukhomenda. Uyabona Jethro lapha uya acknowledge kweqala noma ngabe nginganikete lediluleko letihle kangaka but I should not command Moses but God so command Moses, not me. In other words, we acknowledge Jethro that I am outside of the community of the Israelites. I am outside of the Christian faith. I am outside of the parish, but I am somehow an overseer. Uthi letinto titsatse manje utimikise kuNkulunkulu kube uNkulunkulu asatokhomanda wena kuthi letinto tende kanjani. Ngalamanye amagama uthi Jethro, I am just giving a mere secular training to you. It is not from the holy scriptures but nami ngikhuluma ngekwesecular. Hamba ke wena ukumikise to the theological perspective, to the God who calls you. Moses kwakumqoka bekuthi into ati approach ngendlela yaNkulunkulu noma ngabe welulekiwe bantu kodwa abuye atimikise kuNkulunkulu. In other words, ngifuna ukuthi ngikusho lo ukuthi yonke iadvice noma seluleko lo semukela sivela kubantu kufanele ukuthi usilethe kuNkulunkulu sitovivinywa sitohlolwa kuze ukuthi sibe ratifywe siphinde futhi sibe amended by God. Muse cabanga ukuthi ngoba abantu sebekolulekile wena sodwa kwenta kanje into letilimata abantu talimata tinkapati talimata amakhaya talimata imimango talimata libandla wethi sihambe sihogela nje tingo sibuye sitawutente ekhaya sitawutente ebandleni sitawutente empilweni tethu tibe tingakasitholi tingakayitholi ratification amendment from God. Uthi utawukhona ku-ensure noma ukubeketela noma ukuthwala lokho is the first reward le Moses atoyithola by effective delegation. Utothola leyo eqala ukuthi utawufokotela impilo akhona ukuthi umsebenzi ube ngcono ungamesindi kakhulu aphinde futhi lokulala angathi noma ukulele noma ufile ngendlela lakhathele ngayo ngenxa yokuqathulula athi ngikade baba. Wesibili umvuzo wekuthi all these people will also go to their place in peace. Wesibili lo uyolala yena kamnanzi tindoda hambe kahle bonke abantu babiyele etindzaweni tabo bathokodile. Kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi mangabe ukhethe abantu labakahle wababeka etindzaweni leti kahle ngeke ube nekukhala ukuthi umsebenzi awenteke kahle kunjani ngoba ubamikise njani labantu la ubamikise khona ubakhethe njani ubanike njani lo msebenzi obanike wona. Lokho ke kuphinde futhi kusifundise ukuthi uma ngabe udelaya ijustice kunebantu lo uthi ngikakhuluma nawe indzaba yami kunetindzaba tethu lesike sicela ukukhuluma nebantu labathide kuphela iminyaka umuntu athi ubhizi akafuni ukubona akafuni ukukhuluma indzaba yakho kunebantu babe sebuholini bangafuni. Uyabona ke justice delayed is justice denied. Lokuthi ngimile ngimese kuphela iminyaka soloko umuntu
uyalalela nekuva indzaba yami ukuthi ngingakuphi kwenteke kanjani yena ujake nje kusika ujake kuthatha isinqumo ngendaba yalo munye umuntu. Bantu batawubuyela emakhaya bajabulile. Bantu batawubuyela emakhaya etindzaba tabo tilungile ngoba bathi imithetho yaNkulunkulu ngoba sekunalabantu Moses lababhekile laba khona kuhlatiya kahle bathathe inqumo benjani. Uyabona lento leyo imqokwa eze leader ukuthi uyente. Uyabona ke lento lena lengithanza ngayo leseluleko salo babedala sasinento ukuthi kuyakhona ukuthi into attendeke masinyane quickly and kude ukuthi kufanele kumelayine lide leliya kuMoses. And lapha ke angisho ukuthi uma ngabe kunenkulumo mpikiswano bantu baphikisana isikhathi leside kugcina kudale into le bantu ngathini sebangasakhona ukubukana bangasakhona ukukhulumisana ngento lencane lengabe wena njengemholi usheshe wahlala phansi lento wayibuka wayihlatiya wayilungisa ngendlela yakhona. Kwesibili uma ngabe kuthatha isikhathi kwekuthi bantu bavumelane bazama uthi Jesu vumelana nalo mangalelo wakho lapha kuMateyu chapter 5 verse 25 nisaya lenkantolo ngoba bona nifike enkantolo ifike liqala manje noma magistrate okanye judge akulahle eqala uvalele lungisanda inzabatenu manje before nifike kulesa sigaba lesiya leniya kuso phambili. Sibona ke Moses lapha ulandela seluleko seyisedala ukuthi utawumikisa letinto kuNkulunkulu atisho atehlulele ngendlela efanelekile kuze kube nekuthula ngendlela lekufaneleke ngayo. Waliva lababedala wakwenta lebekushiko babedala lokho ukuthi ema-in-laws amqokwa etimpilweni tethu ukuthi ema-in-laws akayeke kusihleba kodwa kakhulume nathi. I-in-law ayide mkhwenyana lapha nalapha mkhwenyane wami noma makoti lapha nalapha makoti wami. Hayi kwabuhleba makoti wakakho uhleba umkhwenyane wakakho akwakhi leyo nto leyo uyabhidlita lithi live laNkulunkulu lokuhlanganiswa uNkulunkulu asukwehlukanisa labo babedala bommaketala labanemoya lonjalo batokuyezogwena. Moses ke lapha uyafundisa. Siyabona ukuthi uNkulunkulu uma ngabe akunikele ukuthi fundisa uyabaletha abantu bakhe nalabo buya kusecular world nalabo buya kuphi kufuna ukuthi sibalalele sibese siphinde simikisa kuNkulunkulu. Moses ke walalela teluleko teyisedala wamikisa kuNkulunkulu umsebenzi wabalula umsebenzi wendeka umsebenzi kwaba nesasasa. uNkulunkulu kuletha indlela letinengi tekusisitha sidinge utakhe kodwa umsebenzi wakhe kufanele siwende kanjani. Lana ke kuyathiwa utokhetha ebethi inkulungwane ilide ethi inkulungwane ilide emakhulu ilide amashumi lanhlanu ilide yalabasha kodwa nakuko konke lokho noma ngabe bancane noma bebanengi obaholako uNkulunkulu ubuke ukuthi are you able, are you God fearing, are you telling the truth, are you honoring God. Konke lokho ukubukile uNkulunkulu kuthi bancane lobaholako banengi lobaholako uNkulunkulu sikali sinye ukuthi bantu bakhe ngabe ubaniketa iservice ngalokufanele na. La sibona into letintathu lokhu kwaba kuhle kuMoses. Kwaba kuhle kanjani kuMoses? Kwaba kuhle kuMoses ngoba Moses bese kakhona ukuthi afocus kulolo kulumatima angasa overwhelm angasa distresswa tinto letincane kodwa lokhu kwasekumenta Moses abe cool sekukuncane lokudakuya. Number 2 kwaba kuhle kulabaholi labakhethwa baka-Israyeli. Kwaba kuhle ngani? Kwaba kuhle ngoba bebabantu beba-capable kungebantu bebafanelwe ngomsebenzi. Uyabona abantu aba-capable nalabafanelwe ngomsebenzi uma ngabe ungabanika umsebenzi bajinge babe destructive bajinge babe yinkinga kuwe balwe nawe kodwa wena ubanika lo msebenzi lona unje umnike lona unje umnike kubese kudunyiswa wena umfundisi Zungu umfundisi Ashdikini Zulu so and so wenda kahle umsebenzi unike abantu umsebenzi bantu bayeka kulwa nawe bana kumsebenzi.
Number 3, waba kuhle kuleli bandla, kule congregation of Israel. Ngani? Ngokuthi Moses ebeka abathandazela, abafundisa, bakhona nabo ukuthi indoda yabo ngesikhathi bathandazela bafundiswa tihlatiyeke malula. Uma ngabe kunetinkinga leti titeni bakhona tihlati yabona masinyane, noma tiye lapha lafanele tiye khona tihlatiyeke letinye tiye Moses. Sekungekho bafuna nje kufa ukuthi emaqiniso angakuphi, ngabe sinyathelana njani, ngabe kwenteke njani size sifike la sesikhona khona manje. Kwegcina ke yinto lebukeka inhle wekuthi uma ngabe ungumholi webantu, ubeke bantu labatawuhola leto tiqheme ngekwehlukahlukana ngebunyenti bato, kunokuthi wena wedwa uhole tonke letiqheme wena wedwa, ngoba utawehluleka lo msebenzi utakweyisa. Asithandaze. Baba lelungile sesibongile egameni lika Jesu. Sibonga ukuthi Nkosi i-delegation wayemukela ukuthi let there be delegated responsibility to certain capable men, God-fearing men and men of truth. Siyabonga babe egameni lika Jesu ukuthi Nkosi ukunakile ukuthi bantu umsebenzi bawenta kanjani. Sibuziseke Nkosi, sisenda umsebenzi wakho. Singawendi Nkosi ngebugovu, singawendi Nkosi Jesu ngekufuna ukuthi igqame thine, kodwa sifune ukugqame bukhosi bendumiso nebukhosi benkazimulo yakho. Sithandazela umthandazo wabe ngukholwa egameni lihle lenkosi yethu leNkosi Kristu manje naphakade. The blessing of God Almighty, Father, Son and Holy Spirit may remain with us all now and forevermore. Amen and amen. Sesibongile bazalwane, siqhubeke. Share this on Facebook. Share this on YouTube. God will bless you for that. Be blessed.